Ola tuntum video kan reactor hi title kan muang hian ISL champion puitu Apuia le Lianzual te sport minister in lompuina a hlan ti hinia thliu tanang o event chan huai hian hun lomom deuh mai kan tonga kan player chuan vor pahnih la leng moya Apuia le la Lianzual te Mumbai City Football Club te tun hnaya ISL Indian Super League an champion a in rinizan mai khania nimin an lo honga ti chuan voina helaya hun olrem chang chu in alompuina hun kan han mang don ania program po hi tlema phua chop deuh hlekin kan han tia kan duangin thil kan ti purpur theilo mai ro chu lo mo mema wangin tun thum na na chu alompuina hi kan ti nga langai ni kan tian lo rem chang thei hlawa kan lom hle ni chu chu bultan na tan kan soidwa voina hian sarkar program liananga hanti arem chan chi alawa wangin model code of conduct na min la phuar box sia wangin voina hian helaya ran palom puina lian tham ni lo ma se anni hi lompui ngai kan du box sia hun kan han mang ta nia mundanga som tur te tiang lompuina huna chuan local ve chak te tin kim mani poina kan ngai poi mo te thanem takanom chungin kan som thei lawa mai ro chun ai o thei ber tur kan ngai sports journalist role ho kan soma kan som ten local thale mai an chunga lom thu kan soidua tin voinai hian a big takin Apuia le Lianzual chunga lom thu ka soya a chan chu an mani a hian in chanila a pe lo in khel zo chi lo ho chung te po mu du thian te po mu dun nia an hun olrem changa tak tak iti ram tengu kan tia kan in so mani ma saber kan soidu chu tuna in thil to na hi namtan ramtan thil lom omania nani chuan mimal angin nge ni in achieve amai ro chu Mizoram in kan lom pui cheu ni ti hi ka soidua a chan chu in khel kan en hian ISL in khel hrim hi kan lom te chiam wakani lo han ti taila kan lom chu Mizo in khel ani tin Mumbai dai khu ta oma Maharashtra te chu kan in hlatani Mumbai an champion hi Mizo mi pu hi kan lom ani lo amai ro chu voina hian hmingtha moya valpuia ve lawani chu Mumbai lama chuk tlang awangin alo tel ve thei lawa kan Mizo tlang wal pathum valpuia le Apuia le LZ te an champion awangin kan loma chu wang chuan Mumbai champion kan lom ve chawani chu angmong hi athui khop maya inrin phak bakin min an tran chewan lompui bok chewani politics ate ko hrana te khochuana te thil thang thang hin ain thurwal hlei thei lowa mai ro chu dang ni ho in kheli chu kan in thurwal vek mai ni chu adang lamna niya voina hianin in hlotlin na wang hian Mizo kan lom hle ni in ka soi thiam ve thin dana chuan sports ai chuan kuata ve lowa tribal kuata lo na ni tu ma hi engi mo ni wanga du sakan ni lo an thiam wang lo chuna thlen thui thei lo reng ani hi kan jinga kan sports promotion officer puhl din sang puma puya oma India team apalian lo basketball a khel the ni ti chuan an nuwa hian an rele de wang tu naya midanga han le a football a hianin kan bultan na kharei to view nangin Indian national team han lu te hi alo har maya a cheve lai chon kan trawa senior national team aten kan lut lei thei lo thina mai ro chu jerizir sangan bulan tana an rede wang no ain do tin tian kan ta tuna phei chuanin kan sei swalo tura ngai taila tuna igor stima chana player som nile paruk athana hian Mizo pangan meka chuan akole tura hian Apuia le LZ hi antel le ngei tura kan ngaya ti chuan chung zinga chuan pahnie mo pathume mo ai tampo ni theya zat kan threlawa world cup qualifier khel tur hianin an than le nge kan ringani hi football hi a boy thang na chu India ranking hi khovela sang lo ma se India ram chunga in ti siak nei asang ve maya nakin an nin an soenga an soi thiam jok dona helai kan soi angot ani lo nam hmingtha soila Mizo chuan vai te chu engman ni lo te kan han tingot thina anni anti ve fe thei to pan chua chuanin rinain lan phak hi har ani chuta
game khel tam berdot cricket nei na in hlat to lawa ngai ni India rama hian chuta zinga somle pakhata po starting 11 a pon ni panhe chun tel deuh zela chu tiang level an thleng chu alomum dana hi sports boy pui tu tan chuanin asang hle ani hei hian game dang po saptong sila I inspire karinga kan naw te hlotlin na hianin midang volleyball ani emo contact sports ani emo hockey ani emo mundanga anni pon hlotlin thei chuan tia base na siam tua tang se thain ka ria chu ni ngei po karing wena hian a soidoni lang chuan soituri ka khen nuala an pani chan chin hi an no pan deu lai chan chin te pakhat ve che kan soyanga apui he kan soi masanga 2017 mo apui goa kan lo chukha lai in camp lai 2017 ani 2017 chu kum sari kaltania hun hi kal chakani ta chuan no pang an mel de buang hi nia goa under 17 camp a khana oma kan zutlo ani ta chuan fui zukan zu fuya eng mote kan zu soya asang ut maya akhulai kan omlai khanin ka tong kam dik chu ka soi thei non thiam to lo ma ro chu lai ka fui na thu chu ama chang ne lewin khati lai mizo ho ba kha nang mani tan mai ni lo mizoram tan ania tin ngei tumin beyang cheu te kan in tia world cup squad ho khan ni a chutan be lai chuan ania anu zel kha chu no da thatai la an coach te ne na kan im biak dan te khati lai an coach masa mo ipu Nikolai da mane kan in nial dan zong te mizo no pang dang a drop awanga kan in chuat chal dinner table kan in ti thinrim deu tho dan te to ba so mi ron chi baya nui le vur thawa German pachal khan ya khang te kha chanchin ngai no matlinga tun thlenga te han kal zela hian Lianzual hi chu a chanchin kan thre tlang pui to ama tho ri ma wanga rom be chho zel dan lung le tangin ti chuan DSK Sivajian ho Liverpool Academy na trial an buatsaih tling chowa chuan pune te ka zukal ne ni ho boi pui hian chuan nu thak tirin ania no pangte ni mai lo ate ani chu a kum mai ni lo khan ai khelen lo chuna be sei vak big lo ani a sei tu ra khe thui don lo to ka mai an sei du se chuan tin chumi pia saf khelin ani mo Indian national team no pangte ni khana khela chun je nen lo ho ni kan ti to pange ke hi sports tui lo timeang a shelo ber pol da chu kanin karinga football hi world cup hi ka en ve thina world cup roi chu ka ngai poimo thunga ani lem lo chunin en ngai lem lo ka ni ka shelu tuk lawani dik tak chuan ma setting nga achievement ro pui hei apuia le Lianzual tenan lo chang hian lom pui omatin kan sport minister ni lai putete mar hi anni heng footballer tana mi poimo tak mai hi ani ti hi kan shechewa tuna pokhanin an chanchin tam tak zinga tlem te kharon soini maya an tan ken lo poimo khop maya angai thak nom kati khop mai tin lom puina han pe te po hi an ti tha ka ti heti nga an tana hun big ten lo siam sak himo chuan me fein cho kan ei puya khilaya khianin ngeni kha tourist lo cha khian sira hena thua in thlarum khop me India jacket te ha apate boxia ala no pang boxia je kha chu star khani to arong kalpuya khati lai khan MFA ka thopui do bula pon introduce kha langai ni Lianzual nia chu teng khatiang chu nia tia chu ta po chuan tu nang kuma India ma heteng khel thei chona ai sang i thleng thei te kan India ka soya wanga thleng sang ani lawa ama thiama wanga ne ma se han hoi kir hianin inti kum nge sang ni som paru kani reito chu ta tang chuan an ti chho tang ani an nu na en ton tur pakhat che kan soi du chu in sum thei na thil dang nge mo thil hit atame me ma anin ngai tlom na nia in ngai tlom na hi apoi mo me tu ni an thleng ani sei chun zam to lawang bak chu pakhat le che kan sei du chu apuia hi tum khat chu choya kan soma boi thla chu choya kan soma cho lo ani boi thla khop maya
cái in đây lại nia khulaya cho ang cái ngay ya rice an mel ken kenin tu na putete mar thu soi khi adik ti hi hriat thei metin Lianzual chang te hi sports tui lo tan po kan lo hriat venia apuia te bokan hre thaw chu ti ro chon Lianzual hi social media vela chuanin motor tam deuh hleka an lo zate affect chu ni lawanga affect figure dik tak chu ni lawanga amaro chu an lo zat tur omang tlang pui te hi a hriat ve thei dewani chu ti chunga in ngai tlom tak engeniang an nun khi han enila anin ngai tlom ti hi a hriat ngoi chu ta chuanin an fakum ka tia hei mi chapo da chu nu niam an nianga ti te po an kan soi thin khamo chu tiang te ania amai ro chu an hlo tlin na phe na thil poimo tak nia ka hriat chu an tlom na nun an nei hi anin ka hria an nuna khen zir tur tam tak kan nein ka hria sika elo ti maya polite midang chon ava polite lo en tiang mai ro chu ani na ang khan khulai cho tha kha ka engai ni tia hei po chu tiang bok ani cho te mizo pain cho ei teu roi chak luang ti lam khan ni lawa khat tiang zong an ei chak zong te ei loin an kal chak na zong ate kal loin an ti chak zong te an ti lawa wanga he tiang thleng hin ni chu te chu kan hriat pui to lo thina avaina chuanin champion lawm kan ni boka chung te chu kan soi masadua e thilpek engemo e hote e kan han pedona chu tuna hen kan hlan hal me don em neng tru e bul ngai zok mi Lianzual kan pe ma sang yo lom pui na thilpek ania kalom na tina han te zo mo hi Mizoram State Sports Council tak su da ni chuan hei i ha ka ngai do i hap tok tur an thangin ka hria ngoi teu khi ta kenin thil hriat chaw ka nei khoi emo hianin boss ka hmuwa khitiang te meu lom pui sia chon nga tinge bag mai an bag ti kha an omani keima tak chuanin awa ho mei o bag polo pe se thin lung in lom pui na thin lung zo ka kha apoi mo nin ka lo hria thei in lom pui na ka han ti hianin citation te ka han pe ni na ta ka chun citation po paper phek mei ne kha ting zo kan soi thuni chuan mo appreciation khami kan lom pui na entir na ta na thil kan pek shrim kha adong tu tan hi chuanin an lomin karinga bek zo polo ni ta se Lianzual le Apuia te hi chu an lom em in karing zo ka chuchuni heti ang neu political thil tu ka kan lo la zel thine hi anin nom kan ti top teng anin nom tak hei chu kan sarkar masale te mo han enila thingpui lo in pui ti angte ani ve thawa khatiang khat tu man political game ala in anti ngai hi ka hrelem lo ama ro chu tun tu mai ro hi chuanin teng neu so hi tama engponi chekaron ti top chan zo ka chu bek chawan lo pe tura ka ngai ma se khi lo ni ho lo meya suit truck suit le khi Mizo traditional dress te pon lo pe rinai chuan bek that phian hi mo timeng i hap tok tur an thangin ka hria a to mo le le apui pe thong aron in thuam na sakhop mai ai ti thowa du la rim le mai ang trep ni korlum ne chot a to ang kha po kha ko ri panga nen hian vile Lianzual le la ma lo phe mer te khan tian thla kan lang chuan an thuam mi chun thla le mai ang
ama kurzo kan nei chu lai chu hello đã luôn đấy à thok chuộc thầy tụ lang đâu rồi chơi à à trần đâu chôn tiếng gì hả dễ lo lại nên thế sao yes team để hắn đi sao này đã lên lô la sắc lên mấy rồi lô pek mấy rồi mình cả cái gì đồ lên đã lên đấy mấy rồi bây giờ phải lão lắm lô pek sắc lên mấy rồi cái họ pan lắm đừng có xem phút nó rồi sao cái suy ta đua cái mà làm khan in anh du song thế suy về tôi riêng cần so mà ngã liền số là cần so mà sang ngã lom thế suy na cái mà ni chung ngã ti làm khát chung ngã phải lâu anh ya khá cần ti chân ni lâu in nó mà ni khá cần lom pui chewa cần lom em mà khá làm khan ni zok se tin video coverage sa minti saka so van chuan in Mizo mi pui te pon an la enanga chu ta zok chuan aram puma te polom twin sei du thea ke ma ni lama ni lawin tin sei du dang te point nei the Lianzual som ma sang ama sain boini thar dum tak min petu thole isu krista mingin chipai ka bu vek chewa tin minister pulang hing lo mar te zom tak tin journalist local zong te media le state sports council lama kan troi tu te in zawa in chipai ka bu vek chewa voni hi kan base ain hei sarian lo buatsaih rau pui he tiang hi kan base chi lo ati mang kan base phak ba kan ni a lom thu kan sei tak zet zeta tin nimin karon hoti riat ve le a tiang khanin beng var ma sabara ron tranga hi kan lom em a ni kan jin kong hi social media lama te po kan post to a olsam lo khop me big takin tun season pay chu kan tal boina sa khop me a atira tanga lai ho lai vel theng pe ka chuanin duang pon kan khel thalei theilowa ISL final tivel ka chu ril ruwa khan alang lo khop me a tir lama pe ka chuanin nima sala pathian tha a pathian ompuina le kai shroina wangin hele chen min shroya ni midang te mua chuanin mi hlo tling le thleng sang tia soi thei chu kan lo ni ve tereng me a ni masala voinia ka soi du chu thalai jok te ponan enanga voinia hianin kan nuna enton tlak turmo kan nuna zirtur emo an lo nei ni chuanin apoimo bara chuanin isua nei tu kan ni na hi thalai te hianin ron shia sela chu ron enton sela ti hi ama sapara ka soi do a adot lia chuan ni pathian da poimo masaper zela Lianzual hi anuna hian zir tur tam takhi Mizo mi pui ti hen kan neya ke ngei po hen kan nei ni ka ria a chan chu kanuna hianin lo enton se ka du ber chu isua nei tu ani na kani na lai hiani tiang khan ron soi tu na po khan aro pui khop mai chapo du ni se chapo pui tham lo an nei an lo tlin na te chapo pui du ni se chapo pui tham lo tlin na han chang ma se khang chapo na aya in ngai tlom na an thleng sang tel tela engeniang anin ngai tlom thei ze la hi ke an fakom ka ti na lai takania Lianzual big page chu kan fak tlang viewin ka she Mizo mi pui te po hen Apuia po ni thawanga Apuia hi chu ke ka lo shelu tuk lo hi sports hi ka tui lo ka ti to khamo chu wang che chuan ani Lianzual ro hi chu ke sport tui lo ber mai po hen ka lo sheve ani tin thua han soi chi a pathian da poimo aziate atlo anun tlom na hi mo mai thei ni lo thalai footballer chu abik takin footballer chu chungte min mulo na te kausan khotlang hruai tuina min mulo na kan oma kan duang angin kan nun mang maila kan nu le paten min mulowa min
zil tu ran om lo ni nun hi zalen ya ka duang angin nun mang mai la hi tu mai nan khel lo ni football i huang chunga chon ti to meang Mizoram pon anga phei chuanin nun hi zalen ya tin foreigners mun sang changin ram sang changin culture in ang lo tak nen tin khanin kan khel ho kan om ho ani a khanga te khan in sum theina poimo tak zeta tin thorim theina mizo tena e ma kan sona angai na sarina ran soi ang khanin vai ho hi ti meang o kulampang local ho hi andu chuan an thokrim thea mizo ai hianin thokrim tak ten omai ma sela chunga kan danglam na chu e iswa nei tu kan ni nei ani thin turani chuwang chuanin voini hianin i kan hlotlin na te min lawm puia chu ti rual chuanin kan nuna e enton tur kan lo hnut chiani chuanin iswa nei tu kan ni na baka kan thorim na te kan lo in sum ve the na te kha thalai jok ten iron enton zia sala ti kha kan soi du ni e soi rei lu tuk lo meang ka lo me lo mo me apui kha lo in ring ve le thung se kha kan som ve le nga chuan chumi zo chuanin e kan ti dan tura chuan thingpui de kan in ho nga chumi pa chuan journalist ho hianin a ran pain hetia thingpui khala han kan in khom mai nga ta chuan in khom mai nga hetia press conference anga wati han ti kha kan ti chi alowa maro chu in zo du kha in nei hlomin ka ringa e mani media thau tan khan a exclusive do in zo du puna thei tura ngai thailand mani lam hi maro chu press conference an nei han ti du tur kha chu arem lu tuk che box si lawa ti khan thingpui na kan in so ma sport journalist ten an duang an zo kha kan han du saktel box si ani chuan la leng moi ralte apui kan som ve thunga nga e Lianzual kha ni chinghang ka soi lowa kan thre thowa Indian player ama che hi ISL season khat ai tam e goal som khung thei ania ming soi lo mai lan star lian tak kan ti ho po hianin an thei lawani chuan voi khat kum khat mai ni lo kum khat ai tam ani chuanin athiam thokhat le ni ti chu a statistics a khana langa poita ber chu final a goal ban pet per khania final a khain au kan in rin hlum te nen ma ro chu pathian in a tokin ro rela e ama wangin zep thu a cheng lo e team wang ne ma se ama wangin e goa khan le thala goa sikhatam pura to ba goal ni khunga ti chuan mumbai a khung le final luta final chu midang tan apevele ta thungani ta chuan gol khung tui kan entry na maro chu gol khung tu nom chuan gol veng tu te adang tu te a team khai khom tu nom mangaya chu na chu apui hena thok ta ni final a man of the match ni mai ni loin a statistics kain en chuan pui takani rongot mai ni khela kha tin he ta e goalkeeper te chu chang lan sar chang anoma forward te po goal khung to lam hilan sar chang atama alai mi chun lang sar ber ngai lo nangin football a chuna poimo a khai khom tun ni sia chu tianga India rama a ber zong pon ka soi ngam mai in ka khia India rama holding midfielder thaber ani top mai ni tuna hianin chu ka ngai da na nia te na om lo ma se tin min hil ni theitun tlem viau ka ring tunin muna final appointment of the match and yan champion theina turin season tluanin a khel de ve ka in hliam lo ani chuan team khairing tu ani chu apuia chanchin toy kan soenga e tuna thu adu zong ten soi vero sele voinia local khomte chi bei vekule thu soi lam hi kai ka ti lu tuk lo vain ka soi rei lo nga le voinia local khomte ju fui ngai kan om lo tlang in ka sia nie ka han champion ve kai ma bi ka phei chuan a voi khat na nia ka lawm em ka o poi la chuak thalai thero tu na payan ka tleiwar tracking kan lawm sei to bilo khami kha chu ka voi khat na ni vain ka lawm em khami min lo lom pui ve tu te Mizo mi pui abikin tiang kung la te chuan fans ten min lom pui an mani team ta na khel kan ni min lom pui kara Mizo mi pui chu kai lung ruala kai lom pui lom pui har sa te to tuar te tor pui kan ti thina ba hen Mizo ni hi nom em a
chu wang chuan tuna te po lompui na mian hun mian hmanpui te hi kan lawm em a tiang tina chang sia sports minister kan nei po lawm thu kan soi boka tiang hi tizel turin le thang thar jok te po enge fui phurna thar jok ti ve thei na he tiang din hun thang ve thei tura phurna pe thei tu ani zel ka be se a damna le si sel na po ka dil chakngal ni se chuan nang ani local khom te po lawm thu kan soya min lo support zel turin le kan kalna penga kan thil ti na te tong tai na tem lo hriat pui turin ka som hal bok chau ni se khati zong khani me ro se kalone alo mo me kha apuia dik takani atong dan te azia te confidence nei dan te chu an tun hi a hruai thleng ani chuan chuanin an chuanom hle ani an chan chin te han soi du kha acha koma mai ro chu toi dewa he program hi man kan du se kan du tok do nanga voina hian valpuia kan renga hmingthan moya an thian pan ti ma mi mai ro chu ani chu mumbai lama chu thla ka nga ya chu thla ta a ani hi chol mangin an on chho zoka national team ke man zom le don kha tu bin jinga miron kola ke hi master exam tur kan i wangin ka lo pha chu general secretary te ho ka mail lenga chu pomna min penga cochin min riat pui to ke hi ka kal thei lo men alo mom lamani chu lai ta ka po chu a good news so ni ta hrim ani kan footballer zinga master degree India team a khel phabok master degree exam tur bok kha alo mom hle ni kan hu veka sap thonga du to ka interview the nia tin vai tong an na thiam tel boka an hlo tam zialam kha chu kan soi lawang du chu soi hun ani chi alawa ti khang kan program big chu kan du to ka nga chuan thingpui kan inang helamai kan thunga thut khom pain sports journalist te hianin an soi du zong te an soi video chu azo atop chu ni do me ti khan ke a sport pui lo ber mai po hianin angai thak nom ka ti hle mai an ti tin soi nu an mani ponan soi thowa hei apuia le Lianzual te patong kam thiam pati ti thiam ti soi tur an ni lova enge interview te han nei sela han zot chuak se an history te an lo struggle dan zong te khang zong kha ngai thak cha ko ma thang thar te tan pon in zir na tur tam tak an nei in ka ringa tin ka sei non le thin ang Lianzual a chang te ina a soi enge isua nei tu kadi na lai hi min enton se ti lampang zonga haron soi kha kan ti menge awarding taka ka hreto lawa kha aro pui ka ti hle mai kha ting ang sportsman kan nei kha lo ma tin kan soi ta kang khan anin ngai tlom na mol hi hei himal som na an don na nar poni mai thei chan chu chapo proud kan tiang chi kha ni seng chuan tundin muni an thleng kher lo mai thei ni mo in ngai tlom na an nei ta takhi kan zir tur poimo takanin ka hria kan soi ta kan khan an hlo ni se chapo pui tham hlo an neya an hlo tlin na ni se chapo pui tham hlo tlin na an nei boka ma se an tlom em thung si lai khi kan en ton a tho me khati jong khatun tu video chu ni le phot ro se